Nwega nuntu wako na kanya kugwatana natu imethani yetu ya nteto thaa mugwanja inkugwate ugeni mbitagwa Christine Wanjiru. Tukiambiriria nteto cietu abisa munene wa Mirudiri niwe Kenneth Gitongana ugite mwanka thaa ino ni arimi 45 meandikithitie kwithirwa kiri mambura ma mathomo ma arimi muthenya wa ruyu ni maria monde makethirwa kiri mambura mama makethirwa mari arimi aki na ariuga biashara ire kethirwa kibaroni gia Gitoro muthenya wa ruyu kethirwa ire ya Montuma area akina ngutu ire gutambua she Montuma gisiasa inu cionthe ni urongo. Mucemanio uyu utethirwa uri wa kibunjikana mwingi ariti mama akireitha buria ubangania wa mambura mama uthiete na mbere kibaroni kiu. Onde aja kieni nega showground ESK showground ko confirm mibango ya kiatho kia ruju iri tayari angwenda kwira arimi ibagwati ugeni na itubeterete na mantu jageta bwega kiatho kiria kiri aja ruju ikia arimberia na ntu gintu arimi gintu ngiri 45 ibale ngestate na bale ambe chirire agwa kenda murimi aja na ngwenda kwira arimi na tori bonde ba Meru yote muchemanio ya siasa na batu tutiringa siasa yo muchemanio jo biashara na muchemanio jo arimi bonka aki na itwige tue mitandao ne kana ntu bakiaria ati komba kwithora kwina mantu jangi angwenda confirm utimo bango yungi julio barabe yite aja ne arimi na umurimi wonde orore aja kari tembeche cia kwija so jo muchemanio jo biashara tuyete kuigwa na atatu kona mbecha na atatu kongereria ndene mejo njokerie His Excellency the President wetu nkatho nuntu wa gwitikiria kwija kairi agwatane na rimba Meru twaria nteto cia ng'ombe rira president ya last year na twirire agatwa milioni 100 cia ututetheria waka kithikiria arimi ibakugita shares na inya societies ni kugita shares atugeria kuthurania mbecha kenda tumba waka kithikira kwou itokwirigira na twina wigiro bu nene sana president ruju Murungu etethagia ombo turetera milioni 100 na tukambiria project ile yetu ekithi irio bya ng'ombe bikeja kwinama murimi Meru wonde arari akagwirwa kwa hiyo ni agenda yetu na utirwaria rungi tukwirigira twirigirite tukaria rwaria rwa mbecha na rweria kama ile inakuanga kawaida yetu kana jawithire bwetu ngethi chietu tugoi maziwa pesa na thote kwaria nteto chieria kana chia ng'ombe jote muchemanio jwaku muchemanio jojo jwa ng'ombe jwari bang'ombe kuchora tukongaongera tubecha na ule tukona bechi nyingi na biashara yetu ikokira. Erekeria ma kiwanda kia majani kia Kinoro monde mariama kwirigirwa kuringirwa kura kire kithurano kegeshite ni marikitie gukurukwa ni IEBC meterete ntuko ya ithurano irekethirwa iri tariki 28 mweri uyu one kuringana na mukaregetie wao kiremi kimurethi na ni uria arombete arimi methirwe makimashokia obishini okairi nikenda arimi mathina mbere gukenera matunda mamengi na mamega magaruruku mamengi na mamega kiri urimi uyu wa majani na methirwe makiona baita mibukoni yao ankwenda ri kubwira mbudi ya Kinoro yonthe ikwa kiriandi ni IEBC tonto wa kura ira tukaringa tariki 28 ni migambo ya kirimi murethi urane mukarigite werekeria ba factory ya majani ya Kinoro aragutuma irekeria bara tongeretie bonde bo batantatu ni barikite gucokia maratasi jao kirabisa wa IEBC ororungamite kithurano ntereji na ni bakurukitwe kwithira barende bene kirikithono kerekeria ba majani kireka thithika tariki 28 mweri jojo kiremi akirombare miba majani kumuchokia kairi na kurika na erekeria bara tongeretie akiuga kumane na ngwataniro yao ni bombete kuguna factory ya Kinoro bunene kumara bajokereria wathani tutita ngogiriko twabwita shiriki 21 torabure ya shiriki 23 kuma 23 twaria 37 twaria 45 shillings directors ba bakuthurwo rio baburire kirungi kiaurite na tuja twaburia kirungi
na bonge tuthithitie kuma tugutonya fertilizer tubure target fertilizer o the gitara fertilizer kwendekana jana ndi fertilizer ndira kinyire kairi kwa wini time tugatho tukubona kagira fertilizer mtu akinoro mbere twarara majani ne twadire majani ne ntukuitha tuweketha majani jate ukamatwa majani jakathira ntukuitha tukibande ine riu ni tagaria ri nene sana ri mbodi ici ajukirie kuma ekuthurwa tonto nande majani jakinoro mukulima kinya kibandene akathimwa majani akachianira inyambecha chia mwisho mweri nitoiritete kuma siringi 16 chieta mwanka siringi 25 riu turenda kubuita ithithia inya chia umba ukinya 40 ikinye kirerekeria bau batongeretwe ni kirimi ni bethirite bakiromba arimi baito biao kubachokia kairi ko gipindi kia miaka 3 mbita wa gitongo mengi kuma kia mweri na antu bake mwiri ndi boromba 28 bumira kwa wingi bompe kura na inya nkurukia githimi mbitagwa mutegi wa mwambi bumete Kirone electro area na ninko boromba alimi bonde ba Kirone electro area tariki 28 bumira bonchokie gitena kaire miaka ingi 3 mbitagwa Francis Miditi wa mucheke mpumite kiangu electro area na anko boromba tariki 28 June pundirikane bonchokie kaire oni mbitagwa muthomu wa mushiri na ninko boko ethia bwinde alimi ba Kinoro na especially nkonjumu na noka tukolomba butuongerere gipindi kingi kia miaka 3 alimi ba Kinoro North electoral area gitora kwa mbeta kwa ndani ya gikunda kana kaguongo tariki 28 bukariganirwa ni kaguongo ni buje ngugira ditete beta wa kirimi wa Murithi electoral zone ya kwani Kinoro Central electoral zone na muthiene romba reo ne kithwano giki kithire kithithikana weru na uma kithwano kithwa gi free and fair kutuketho kwina manto jandwa na manto ya irumi tulombera muntu wonde okinyorote kiri bara batale bakukiri wane ya MBC bae kiriandi kenda bonde bomba kuringa campaign twinda tuciamania kienine mukulima amwe ni director kwa kwenda kuma Kinoro wandi na Goji West gicigo mbunge gia Southiment nke report rato cia weru ria kwa rietwa ni Mutugi Kare PS wa Mainya Alex Wachira na ugiti thirikari igatenga mbeca ithikire icigo bunge cia Mbeere South na Mbeere North nikenda gwikira micii ya akaribantere ino stima kiaria augite onethirwo ni kubinya ya mwanki wa stima yumaga ntura cia Mbeere itwire mbinduni aritie mama akirugoria murandi wa kuwatithania stima kiri ntura 600 cia Mbeere North untu uria ugite ukethirwa ukireta twanya tutuingi muno twa wonjorithia na nkinyagia kwethirwa kwina twanya tutwingi twa wira na mathomo magaukira nterino. PS wa Energy niwe Alex Wachira ni urauga thirikari nene ni gukora na muvango wa kuongerera mbia cia gutambia thitima miena ngurani ya icigo mbunge cia Mbeere Therero na Mbeere Iguru kuona ni thitima nyingi ithondekagirwa thiini wa the Seven Forks na gutambua bururi mugima nwate ekari a miena ino magakorwo matire thitima. Wachira ariti miario ino ari mwena wa Cianthia thiini wa gicigo mbunge kia Mbeere Iguru kuria akuthunduragia utambia wa thitima mwena uyu. Ni kitu ya huzuni sana wakati tunakuja hapa tunapata ya kwamba umeme tunatoa Embu Mbeere lakini wananchi hawa si ni kweli? Kwa hivyo hiyo program ambayo Director Mark ameongea juu yake na Beatrice ameongea juu yake, tutarudi Nairobi tuangalie tuone vile tutafanya affirmative action ya kuongeza funding ili Mbeere North, Mbeere South and entire Embu County iweze kufika level ya 90-95%. Matura makiria ya 600 ni magukorwa makigunika na muvango uyu kuma mwaka uyu na gikinya mwaka wa 2027. 784 villages across Mbeere North constituency ambazo asijawahi pata stima kutoka nchi yetu, kutoka dunia iumbwa na Mungu. 648 villages, 84 villages, sorry. And also we require for those villages to have power, we require more than 300 transformers across different villages in Mbeere North.
Gutambwo kwa thitima mwena uyu wa gicigo mbunge kia Mbere Iguru gukaruguria mieke ya mawira kuri ekari a mwena uyu undu umwe na gukiriria ikiro cia kithomo iria ikoretwe nthi miaka mingi. Tusaidie tuinue maisha yetu, si ndio? Tutoke chini tuende juu, si ndio? Riu atumia mwicirie tumaundu turia mongika na thitima ino tiguo tigwikara mumwe atumia acinjiu mukire tiguo musanuke atumia mwicirie uria mongika to business tatoe gwikira incubation ya nguku nona tumaundu tatu athuri onao mwasiria maundu mongika ta maji wakari na hiyo mambo ingine. Ekari onthe riu makiuragwo kugwatanira na thirikari igitambia thitima ino na njira ya gwitikira ikingi na waya cia thitima kuvitukirira migundari yao. Kuja kuweka stima tukiomba tupitishe laini kwako, tunaomba tu tushirikiane. Usianze kusema sasa hii ni laini ya serikali. Si laini ya serikali, isipopita kwako sasa stima itakosa. Usianze kusema sasa hapa lazima nilipwe, sijui tufanye nini. Si tunasaidiana. Na wenye wanahitaji ni wengi. The more we cooperate, the better we are able to serve you. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Mubunge wa Buri Mugambiri Ndikiri na aruthitie mucemanio na ene migunda ya Buri nikenda kwariria mauntu mwanya maribu mauntu ma ukaria na kinyagia twanya twa wira na mauntu mangi akire mubunge uyu nakanukitie thirikari ya county ni wagi wa uthii na mbere kire migunda ino kiugaga thirikari ni thiritwe igitia ugoti uri iguru. Mubunge wa Buri Ndikiri Mugambi nolotete bunene muno utongoria buthirikari ya kaunti ya Meru nontu bote ira mirandi yo mwanya ye barabara ira ciankene na farms Buri ondire atongoria farms yo iji ibo bare riba nene bogoti kire thirikari yo iji ya kaunti. Hii mambo ya kunyamaza, kujeni mfanye kazi na tutaendelea kulipa kodi. Hawa wangwana wote wanipa kodi kubwa sana katika county government. Na mpaka sasa hatujaona hiyo pesa ikirudishwa hapa kutengeneza barabara. Kuanzia sasa tutajipanga. County government must feel ashamed of not plowing that money back again. And they should not wait for us to go and look for them to bring back the 40%, the one that maintains the roads here in Bore constituency. So, I am challenging the county government of Meru. We need our money for maintenance of road. And we need to be told where that money goes. Because that money is supposed to come and do work hapa. Mugambi na ulitwa muno mwankara hii. Serikali ya county, sio sisi tukuja kwa barabara, tukuja kwa maofisi yenu, tuwapembeleze. Rudisheni pesa hapa. Kwa sababu it is our entitlement, ni entitlement yetu kuja kumaintain maneno ya barabara hapa. Hiyo wangwana wanalipa pesa mingi sana. Na hiyo pesa, zamani tulikuwa na 40%, na hao wangwana wote wanasimamia na barabara zinajengwa. Kwa hivyo mrudishe pesa yetu hapo. Na hiyo maneno hakuna kupembele sana. And I want it on record. The governor to hear. And his government. And the county assembly of Meru. I want them to hear. Bring money back to our sub-county. The one that is supposed to maintain the roads. That our large-scale farmers wanalipa. Ayawa alitindira ikiteka roke ushokanira kanywe kiribuko ni witi na mbere shikone mbunge kiawe na kamiti baba witi na mbere shikone mbunge oki na area beti karirite kiri kwagirithio karia ntere yu kwagirithia mirandi ya barabara na munogu ni bongo yikirinzu kimbithi kumwakili farms yo hizi. Tumefika hapa leo kamati yetu ya maendeleo. Hawa mnaona hapa ni wafanyikazi ambao wanatuwakilisha katika sekta yetu ya kilimo, mashamba kubwa katika constituency yetu. Kwanza ni nitoe shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha hapa. Hawa ni wangwana ambao tumeungana kama partners ili tusongeshe maendeleo katika constituency yetu. I'd like to say a very big thank you to Mr. Mayor for bringing this meeting together. It is very, very important that all us people of Meru County and specifically Buri District, we do work together, because if we do it together, we will achieve a lot. If we're all fragmented, nothing will happen. And I must say that
The security have made a big effort since the theft of the cattle. They've had people based on the farm. I hear there's a lot going up north, and so very commendable for the government to try and improve their security. With security, we can do good business. Without, none of us can do everything. And we look forward to your projects, and we're going to support them fully and with all the strength we can. Weru TV kumaburi mbita wakeuvin kimali. Atunoga kebanini utikathino wako. Mwezi huu wa Mei, changamka na StarTimes. Tunaleta joto na channels mpya na shows mpya kwa ajili yako. Chagua bouquet yako na uwe connected. Enjoy magic na adventure zaidi kwenye Kili Channel. Oh man, this is gonna be awesome. Ni sherehe zaidi kwa wapenzi wa spoti, wrestling, basketball na football. A goal to send a message. Lipia subscription yako uwe connected. Guswa hisia na drama na telenovela freshi, movie kali, documentaries, mziki na lifestyle channel. Changamka na StarTimes. Let's get ready to download StarTimes on app kwa burudani kemkem wakati wowote popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidijitali. no twiro kithangikagwo ni mirimo mwanya mwanya na ndiuga kwa nkoro kairi. Mokeo Nutritional Herbal Clinic turiaja nontu bwaku tutiritaga murimo jo sukari na mieri 3, high blood pressure na mieri 3, arthritis na mieri 3, low libido na ntuko 3 na thinewe kathira buru, ironda bya kiu, alangisha mithemba yonthe, thina ya mugongo, kwaga mwana kiri antu akana arume na mirimo ingi kathumba. Aja Meru obisi sheto ire kalkia akwina nduka inene Magunas ire yari uchumi na turugura kwambiria thaigire sharuki iri mwanka thaa 10 muciogoro. Maoa turisa Macloch nyuma ya Ken Silva na no turiungire ntuko cionthe cia Jumatatu na obisi sheto iruguraga kwambiria thaigire sharuki iri mwanka thaa 10 muciogoro. Nkoroki gwatania na dagitari o munene mutaramu Jane Mburu ntuko cionthe cia Jumaine kwambiria thaigire na ndaika 50 aja kwa Weru TV. Kumenya mantu Nkoroki araniria na dagitari o munene mutaramu Jane Mburu gukurukira 0721 640 369 0721 640 369. Mokeo Nutritional Herbal Clinic, tunatibu, Mungu anaponya. Nilikutengenezea kitu. From different worlds, come a trio with a shared destiny. Ikulinde na ikuongoze. Where will the fashion runway take them? Mimi nitachunga maua yetu vizuri sana hadi wewe narudi. Family business is everything. The beauty and the beats. Shanga, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus.
ana bako ni botoro barujo ritana mwana waku ega bwagwekaga muthitho ari munini kenda ombaga kubangira ruju rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwekaga muthitho rionde ni bobwega ni untubo matuko janyu mene muthitho jokaba tetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fande ya tona na jangi jama ingi rugura Hippo Junior account kirerwangirwe tururu ria kwi nagwe na wigwatire Hippo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wikibo muthithu kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Waringi nkogwate ugeni tukithina mbere mubunge wa Chuka Igamba Ng'ombe Patrick Munene na mbere tie mubango wa kubeshana irio cia kuria kire sukuru iria kiriciana iria igendaga sukuru kienukaga muci Kiogoro. Patwa ugite mubango uyu ugatigira ati aciari makono gukomurigo wa bisi barari ugutie muciari ukendeka kuri bankuruki ya ngiriciri otamu. Takabo boteganite na ugitia kithirwa kigwatana na antuma wendi omweka gutigira sukuru cionde cia primary kiri gichugo kiawe kia obunge ni kunenkerwa uchuru. Kuringana na mubunge wa ichigo ya Chuka Igamba Ng'ombe Patrick Munene chukuru cionde cha secondary cha gichigo giku ira aritwa bathomaga bakinukaga ikambiria mubango wa kurera aritwa na irio bya muthenya iri njira ya kunyithiria aciari ngarama ya kurera ana bago mbia cia irio rira bari chukuru. Munene ariuga ati kiri mubango jo chukuru cionde ikarugagira aritwa bago muthemba ubwenene wa irio kirantugu. Turetekanirie na principals kuma next term Chuka Igamba Ng'ombe ni tukwambiria common feeding program ya all secondary schools kenda tumenyaga umundi ciana cia Chuka Igamba Ng'ombe cia cukuru ciande ikara mucere cionde kuma Igamba Ng'ombe nginya muthitu tutikwenda gukorwo kwina mwalimu kubatiana kithera ya rwenga akiuga ni irio ciina goro na ciana irandi kwestire ciambira gintu giki kirugagwa cukuru bururu ni chapati Imarambiro. Kogu twetekaniria na alimu ati feeding program further every Friday egeta kwa chapu Friday. Every Friday day school yetu cionde karuwa chapati. Cionde. Nkuruki ariuga ati nachwirite aritoba chukuru cha primary Kinyabo mubango wa kubarugagira uchuru iri njira ya kugwata aritoma chukuru kinyantere ira kwigitwe kuri na ana baingi bakuma chukuru nonto bakoigwa baumete michi itakwebomba aciari twa negotiate na kwina organization tuceretie inge turugura ciana cia primary uchuru chukuru nonto twachotha most schools buraigwetia aciari lete mikebe tano ya mbembe lete mwere, lete indu, it's a very disorganized thing. Kogu organization yetu wanete aciari, ni yuganwe rugire ciana ngiri 22, cia primary ciondo curu, Chuka Igamba Ng'ombe, wa muciari akiri baga kibanji wa muthenya. Siringita, twatarambia inu, turonire wa mwaka ni 900. Kogu muciari uribe 900, mwana wakua ni curu, mwaka unde cukuru. Notigaitwa mukebwa mbembe, notitinda kwirwa mwere, 100 kenda monka untoni mwega amwana ugu munene na uriti aciari kwirutaniria kurira ana bago bichi ara akuga ati aciari baingi no bakorega kurea bichi kinya nyuma ya ubichi yake kubanyithiria murigojo gukurukira kigina gya CDF. Mambo ya fees tumelipa fees, lakini wazazi nilikuwa na mkutano na walimu juzi usiku wa day secondary schools ni mauga lugha aciari ni marangentire ni mauga pato nali bechionde na leo mukengerwa ciana twega ni mubithe ciana ikengwa nene ri alimu antu makathie njirenu ni mamenge kenda twamba gwiciria nundu ngiriciiri ikuribire fees mbali na alimu manibie fees inu enge ikuribire itigare ngirici igana baya tumetwa ne mutugani kundingati ngiriciiri first term ngiriciiri second term ngiri na matano that kuntuntira ici muno. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.
Nteto shingi na njura inkinyaniru ni cia kinyatha 1:30 kiogoro mbitagwa Christine Wanjeru withirwe na muthenya mwega.